लेपा हॉकना हाइख्रे अबदी चाजिंग करामदा तुरेल तोरबान कायबदगी मियोय क्या इसिंग इसावगी अवाबा मायोनारि हजिमापु मोइबा पाउ संदुकना पिजरी वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर लेपा हॉकिपना चाजिंग कराम अमदी मसीगी अकोइबदा इसिंग इसावना मरम ओइदना अवाना तारबा सिंगी फिबम यंगसिनख्रे मिनिस्टर की खोंगचेत अदुदा कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर कराम श्याम एमएलए ओ लुखोय कमिश्नर दिलीप सुसौ याखी चाजिंग कराम की तुरेल तोरबान कारिबा मफम ngasi थिंगना बहोनगनि हाइना मिनिस्टर लेपा हॉकिपना हाइख्रे डिपार्टमेंट की एवरी रिसोर्सेस अखोई लेजब पोट अखोई थादरी अदो लाइबक थीबदी मसीगी अकनब साफू इरई अकनब कनोसिना थिंगब लोरमदा सिदा मुक फाग पुगिबा अदुबु अखोई हनब लेतना अखोई होनगनी सरकार की मणिपुर सरकार की अमदी अखोई की ऑनरेबल मिनिस्टर माई केंद्र की एमएलए अदगी वाटर रिसोर्सेस की डिपार्टमेंट हो स्ट्रेंथ लातना लेरी ऐसामक्सु मसीगी से ngasi before dark for mamdingai da thingna bakkan honagani haibadi hojik proclaim ani ama haina dana la asom site tegi ama lakani sidagi ama lakanda wana yadramina sigi road ki pipe se phuraga akoi ki entire police ki trainee sing so lan sanjen thong thingbat baina home department so marang kaina main power what panate इरई से खितंग कनमंदना तौबनी अखोई सुखसोय सोयदना मसी ngasi नुमितसिदा थिंगनी खोंगसेत अदुदा सरकु याखिबा मिनिस्टर कराम श्यामना हाइखिबदा सरकार असिना हौजिक तुरेल तोरबान कारिबसी थिंगनबा होनबा याबा होनरी तुरेलगी इसिंग इसेल कननबना खुदक्ता मियामगी अपाबदु थुंगनबा ngamdabani हाइखि ख्वाइदगी साथीरिसिना इरिलगी इसिंगजे यामने अटैक तौबा माजे इसिंग होनबा याबा होनरे ngarang ahing pung 12 ge minute nifuda khoi sida hoji khariche around 20 feet mukta ngairabani adu yoksala kanda ising gi flow sina amuk takhai giba anga khoi honariba se amuk adi kana daba taba ada khoi honadaba dinate honaba yaba honai maximum adi manipur sarkar ki side gi police ki force adagi lairiba local gi volunteers adagi akoi isagi side gi सरकार की साइड की होनब याब होनरगसु इसिंग की सेल से यामना कनमन मरम ओइदना अदि इसिंग जे थिंगबा ngamnabani लंगथबाल केंद्र की मनुम चनबा चाजिंग करामदा तुरेल तोरबान काइखिबातुन मरम ओइदना मियोय क्या इचावगे अवाबा मायुकनरी अवाबा तारबा सिंगी दमकता केंद्र की एमएलएस ओइरिबा कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर कराम श्यामना हाक्थेनना चतुना खुदक की ओइना मतिंग पीबा हौख्रे तुरेल तोरबान काइखिबा मफम चतुना मिनिस्टर नि यंगसिनख्रे अमरोंदा चाजिंग करामदा तुरेल तोरबान काइबदुना मरम ओइदुना मदुदगी चंथरकपा इसिंगना वांगोई केंद्र की मफम सिंगदा नौना अमुक इसिंग थुमजिलकपदगी मियोय क्या लेफम लेतदुना रिलीफ कैम्पदा चंगजफम लौदुना लेरी केंद्र की एमएलए लुखोइना अवाना तारबा सिंगी मतेंग पांगननबा चतुनी यंगसिनख्रे रिलीफ कैम्पता लेइबा मियोय सिंगदा खुदकी ओइना दरकार लेइबा पोलम सिंग पीबा हौख्रे इम्फाल जी लंबी की सरुक कया हौजिक मरी लेनब सिंगना सेमजिनबगी थबक चथरबसु नोंग सिंगी फिबम फत्तबा अमदी लंबी सेमलिबा मफमगी सरुक अदु अकनब नतबना खुदोंग चादबा कया मायोकनरी ngasisu lambi semlingeda ching ningkhairpadagi thabak suba sinni sing mafam adudagi chenthona khre hari thodok aduda asoko pandi yaukide hari sila loi đâu đấy tek tangai đấy
इम्फाल वेस्ट की मैत्रंगदा यूनाको की नौन स्कूल साननबा उरेप उयुंग तंबगल लोइना एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अमदी ट्रांसपोर्ट ऑफिस की बिल्डिंग संगाखरे उरेप उयुंग तंबगी थरमदुदा स्पीकर वाई खेमचान टूरिज्म कॉर्पोरेशन की चेयरमैन डॉक्टर सापम रंजन यूनाको स्कूल की चेयरमैन एन इराबंत अमदी हाने की स्पीकर डॉक्टर हाबुम बोरबाफु सरयाखी स्पीकर खेमचाना यूनाको न हिरम कयादा लौरीब थौदांगबु अपेंब फुंदोखी एजुकेशन सेक्टर दसु अचोब थौदांग लौरी लाइक लाइसु तंबदा मणिपुर की यामलब सेंफम कया मपान लमद चक्किगदब अदु यूनाको गुंबा स्कूल क्या मणिपुर द लेरबदी मणिपुर की नतना मपान लम की महर क्या मफम मसिदा लाइक तंब लाकनी मसिदा मणिपुर की सेल थुंगी फिबमदा अचोब कानब अमसु ओहिंगनी हाइखी मणिपुर की इकोनॉमी सिदी अगांसिंग मपान द लाइक तंब थाबसदा अयाबा लोयर न खली प्लानिंग डायरेक्टर फमिनाबदा 14 फाइनेंस कमीशन में पीदब पोसिदा अखोगी स्टेट की डेवलपमेंट की पैसा से करोड़ लिसिंग अमगा चंगा मु होय है करोबाई सेक्टर दो अखोनी हिंदुरिसे लाइबा पैसा खरो दसुल मपान लेना अगांग सिंग लाइक तंबगी थारे एंड देन अगांग सिंग मपान लाइक तंब थारे से पैसा सो मयाम सगा कादा सिक्योर होइबा अदना अखोइना नॉट ओनली मणिपुर की छात्र सिंग दंगतबा मपान की छात्र सिंग सु अट्रैक्ट तोबन नंबर तारगदी मसिसु अचोबा अर्निंग सेक्टर मोइबगी चोबा लई हाइबदो थमजनी वाहेंगबम युमजाव लेरंबिगी लाइबुंगदा नौन सागदबा वाहेंगबम युमजाव लेरंबिगी रिक्रिएशन हॉल ngasi सगोबन केंद्र की एमएलए आरके इमोना ओरे उयुंग तमखरे एमएलए आरके इमोना हाइखिबदा सगोबन केंद्र की मफम अयाम्बा लम मरंग काइना लेक्तबना नौन सागदरिबा कम्युनिटी हॉल असि अयाम्बना मथोल अनि ओहेल्ले मियाम सेंगत सगतपदा मतेंग पांबियो हाइखी लेंगांगना थबक तौबदा मतम चाना तौदबदगी तौरबान कायबनी अवाना तारब सिंगी दायित्व लेंगांगना पुगदबनी हाइना वांखै केंद्र की एमएलए ओक्रम हेनरी नंगसी इसिंग इसाव के अवाब तारब सिंगी फिल्म यिंगसिनबदा फोंदोखरे वांखै अंगम लेकायदा लेबा वाल क्लब नोएबुंग ईएस क्लब अमदी मिशन लेन की अकोइबा सिटीजन क्लब अमदी SAYC मॉडर्न कॉलेज ता पुन्न चेंग बेग चोहमग निफु अमदी हवाई बेग कुंगतरे यंथोखरे हेनरी न मखाताना हाइकिबदा लेंगाक असिन रिटर्निंग वार्ड चलगा लोसिनदबदगी इसिंग पाथोरक्तुना तोरबान कायबने मतम चाना लोसिनबिनबा हाइबदा ताखिदबने अवाना तारबा मतमदा अंगम मथौ साबना मियामगी अवाबा कोहनबा ngam loi haiki रेनी सीजन से लाक्तोरे कोई रेनी सीजन से लाक्तोरे तब सुबह यार रोए मतम जाना सुबी हाइदा यार मतम तो रेवन से मसा मत कोई रिक्वेस्ट हो जबली मतम की एक्चुअली मंत्री और बने गवर्नमेंट मतम तो रेला मतलब तो हम प्लान तो मुझे पता पीदे मतलब हम पता दियो ना नसी रिटर्निंग वाली चलली ओवरली अदुगु मागी डेवलपमेंट जो चेंज बनीना मागी बाउंड्री लेर मन दुई छुराय है गरना दुई ने ओवरफ्लो तौर नसी इम्फाल इफेक्ट तौर स्पेटा मसी दाइट गवर्नमेंट ना लोबी बदा आईदी नौवन मथौ ओइ छ नौबदा मटिक चाइ छ नागी बसे थबक ओइना पांथोंना फानबियु डेवलपमेंट दा रिबन हायर कदना तनि चिमा पमान हमना बने यार रोय बहुत नया की प्रोपेगेंडा तो नति गवर्नमेंट पाइरे मखोइना गवर्नमेंट पाइरे गवर्नमेंट की थबक तो तो बियु छ पैसा ले दना ले की आइबी मैम सदना एक अपोजिशन रूल ना दबिदा गवर्नमेंट से पैसा के तो पीदी नोने लाउ बिने से सरकार पाइबा नाम दना एक तो पियु एक तो कुछ हम तो ना लोरे इम्फाल किलोमीटर चाम कुंथा मरी लापना लेरिबा हेंगलेप सब डिविजन हेडक्वार्टर हिरम खुदिमक सोथारे
ISTB amasung Cookie Student Organization Hanglep Block loidana chatun yengchinbagi khongchet amada thengnarakibani yum chama kuntra rom taba subdivision asida Primary Health Sub Center Police Station SDO Office Hanglep Government High School amadi bank na chingba amata function ningthina tawdre SDO Office ama leirabasu office aduda SDO laktabata natana Assam Rifles na laisinkhre Police Station mamingtagi oina BDF ahum amadi Constable amana senaduna lehori Primary Health Sub Center gi oina su mafam asida Doctor amadi nurse yauna staff amata leitabata natana chahi amada Doctor amuk aniyaktagi hena lakte ana ayek yorpa matamda kilometer kutra hena khong chatuna anaba singadu Churachandpur tan punaba honari hospital asigi building lanai miyoi kharana laisinduna leiri sub divisional asigi oina sariba mini stadium asisu quality control tawdabagi mami chawna tari bank ama leirabasu mamingtagi oina leibana khudong chab amata praja singna phangdri hauzik leiriba high school asi chhatra chanidagi chahum fawba leirabasu oja 13 khak leiri masisu local gi anekpa oja sing oina sijinari hiramasiga mari leinana Cookie Student Organization Hanglep Block ki Vice President Administration lungkhosai haukipna Hanglep constituency ase ing soglising ma chama panya khaida Thanon Assembly constituency dagi khaidu rakhibani adubu hojik fawba awatpana pik thalle hiramasida government miyang chambiu haiki People from this area, every year epidemic broke out. Because of this communication and road issue, they always get suffer. If we are within Manipur, please hear my voice. Humsafar Trust amadi Multi-Country South Asia PIV program nako amadi Manipur University ge mi makhada ya olna sinduna numit humi chuma chathagadaba North East Emerging Queer Leaders Summit ngasidagi wahim mamlekai dalaiba Aryan Theater hokre numit humi chathagadaba Leaders Summit kamari lenana ya olgi founder Saddam Hanjabamna transgender singbu tongan thambibaki phibam amada lairibasi kohonanaba summit asida tongan ba class logani haiki hayeng pangtokoriba Islam lining chatpasingi Idul Fitr kumai ga mari lenana khunjapam kendra gi manung channa leiba purul pangal tabigi khunja singda kendra gi MLA lokeshona yum khudimakta cheng kg tara pidana kusina khre dolai thabi jila parishad member ningthau khongjam sanatombasu yumthong khudingi oina acha thau bottle amom mating pikre khunja amana MLA amadi parishad ki thawambu thagat phungdokhi hainangai leitana tamo lokeshwar bu hariba Idul Fitr sigam mari leinana lakada bawa na thauram khudimakta saru yabiba waisunu aduga mabu punchi sangna thambiba waisunu aina Idul Fitr lakpada yaifa paujin pijari aduga hariba tamo lokeshwar sina aikoibu khundapang kendra gi MLA sina yamna aikoibu yamna Idul Fitr sigi yam chauna saru yabi hajik paugi barthana aten babben tanusari Chabada hauraba Haksang Soktaba Bohagi Mustard Oil, the taste of Assam. Distributor oining masingna mobile number +917578007064 Guwahati da contact to yagani Bohagi Mustard Oil. 2018 sila ay nagpapalagay sila tinay na lumay dapat ng sa device na yung tigit na condition niya sa mga tingnan sa isang pina sa lumay papagulog pa sila kaya siya na BYS PMT Coaching Center at sila pining di man parang pag-i-credit kasi ay na BYS PMT na pinanungikam and we are part of BYS PMT. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyo May thagi GSTR 3B return file tawagi aroiba numitti lakliba June gitang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyo Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur Novel Furniture Monsoon season ki oina Novel Furniture Imphal na Manipur miyam da Mega Furniture Sale Shahadani fu fawgi discount pizari asida natana modular kitchen khakta oina lebiba matamda dining set ama khudol oina tamjari
Nasimag Lengsin Biraksi, Mobile Furniture, Huakatil, near Imphal College. Aptech Learning. Sahi kuntra and experience laida Mumbai, Delhi, Bangalore da laiba Aptech Center singa quality sa manana. Imphal the professional coursing haibadi air hostess, airport ground staff, tourism management, spoken English, certified computer courses ni. Aikoi address Yakakol building, Singjami Parking, Imphal. Phone number 7085440528. Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi oja singa aina exam gi sim saba matam da yamna mating pangbiki aduga PCC dagi aina phangaki study material regular mock test suggestion na chingba singa amna chanaki SSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu yamna thajaba thambiu. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Hakchangi labor solakpadagi producing attaba hakchang choktarba tumma chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidamat amatta ngayaba upaidi Jolib syrup amasung Jolib capsule with chanmini sinabiyo. Craig John gidi tata College di mamal cuma pun kuning jam mana yo cuma ngaroi pista salabni na adu cuma takta superlink footing ge offer me amun piri sidi tas electric drum machine bagum na yo tisin bayar dudi sanagi mohut yang na sin bayar Bohagi mustard amadi refined oil, the taste of Assam. Bohagi oil chabiu karupati oibiu. Masida sunatana lucky coupon price mayam amasu lejari. Adongi manak nakpa store dagi fangbigani. Break itung mayam butaram noksari azimakata pausing pijari. Kangkopi DC Dr. Rangita Plina Luchimbutim amana Kangkopi ki kali khorada lebak chekhairi mafam chatuni yengsinkre. Mafam aduda leiriba miyoi singidamak Tolivarida relief camp ama hangdokre khudaki oina chana thanaba polam sing mateng pikre Bisgupta Lashramna story screenplay amadi direction piba Thabaton part 3 film gi yafa thongni thoram ngasi classic grande da pangthokre thormaduda MLA Nahapom Indrajit film firm gi chairman S Mangojau Kanglipa ki Mayagi chief editor Wangkhamsa Samjai yauna miyo kyana sawyaki Bisgupta na fundo kibda film asina society amadi laingak pariba sigi bari utkani haiki Zaga mamaga di mereka lainnya relation di society selain pejamiam siga minister ke lainnya relation di kami nama ada director mana kerja untuk kita ke hai basi masih relation masih dah nyumpam mereka sih serakoni Applied Art of Manipur Sinai Roll the Liba Haibasida workshop ama Sangai Pro Mamang Lekai the Liba Heritage Foundation of Mankind Pangtokre Thormaduda Sangai Pro Mamang Lekai Gram Panchayat ki Pradhan K Jayant Singha Heritage Foundation of Mankind ki President W Narendra Singha L Shyamjai Singha Padma Shri Thawani Sabi Devi Manipur Human Rights Commission ki Chairperson Sobita Yauna Miyoi Kyan Sawyaki More Ward number Mapanda Leba Jehovah Jire Children Home da Tenokpal gi DC Tombi Kantana Lupali Sing Yankei Boy Kolom Pension Chingba Mating Pikre Thormadu da Mori gi ADC M Bankim Amadi Home gi Miyoi Kya Susawyaki DC na Fangdo Kibida Home Asigi Saba Loidana Laiba Mafam Sing Loishinba Namnaba Mahaki Maike Degi Numitrani gi Manungda Ahanbagi Oina Lupal Lak Mga Mating Panglagani Home gi Maike Degi DC na Mating Pangbibagi Damak Thagat Pafungdoki Muslim Nupi Masa Singi Larik Tampam Sang Ama Oriba Kumbi Kendra gi Manung Chanba Borayangbi Thongkhongda Leiba Madrasada Wangu Borayangbi Jila Parishad ki member M Brojena Lupali Sing Yankei Mating Pikre Borayangbi Ward number Amadagi Mari Fawbugi Manungda Leiriba Ward Singdasu Idul Fitr ga Mari Lainana Atum Ahaw Yenthokre Masagi loinabi oini haiduna nupi gi ikai khudaba man batan natana lupa lak nipan laukraba matungda nupa aduna nupi adubu furuga talakpadigi Kaksing police na FIR ama lokhat khre hari Kaksing police na pepa pawgi matungina
कक्सिंग जिला परिषद की उपाध्यक्ष ओइबा मियोय असिना सोरादगी नुपी अमा माकी लोइनबी ओइनी हाइदुना सेल ओइना लुपा लाख निपाल लोबग लोइनना नुपी ओइबगी इकाय खुमनब मांगनख्रे नुपी अदुना माकी सेंफम अदु हंदोकनबा नुपा मयमद चलुबदा नुपा अदुना फुरखिबने हाई लानमैदोंग मनी लेकाइदगी वाकंथेम अंगांग सागी लोइनबी वाकंथेम ओंबी सनातोंबी कोबी चई कुनग निपाल लोम सुरबी नुपी अमा चटखिब तांग मापनगी नुंथिल मयुमदगी थोखिबदगी थीब खंग्रे हारी महाक फीट 5 इंची अमा वांगी ममाई कोइदा नै कुचु ngoi मसा पाई महान युमदगी थोखिबदा स्काई ब्लू मचुगी फनेक अमा सेटखि चुनी हंगमपाल अमा यानखि कनागुम सिंह महापु थेंगनबिरबदी वाइकोंग पुलिस स्टेशन दा पाउ पीपीयू हारी हजलो शिलापद मरु व पाउ कन पिजरी सजिन करामदा तुरेल तोबन कारिबा असि ngasi limit ta dingai fawgi mamangda thingna ba honagan haina minister lepa hokna haikre amadi सजिन करामदा तुरेल तोबन काइबदगी मियोय क्या इसिंग इसोगे अवाबा मायनरी हजूक फाबगी ओइनदी आईएसटीवी न पिजबा मणिपुरी पाउ मतांग सितोसिनजरी एक ताबी लुसुंग बम कना खुमजरी।